Hi, good morning. Ay, we still look crap. May sakit pa din kami. But Ruth is going to work. My exam si Ruth ngayon. Yeah, he needs to pass the test because he already bought the chocolates for the colleagues. High five. Otherwise, you're going out later. Kailangan yung pumasa sa exam. Yung exam po ni Ruth every year yata yan. Para yan sa trabaho niya. Para like update sa license or something. Or yeah, kasi sa insurances po nag-work si Ruth. So kailangan na alam niya yung mga bagay-bagay. Diba? May sakit pa rin kami. But yeah, bumili na si Ruth ng ano ba? Ng chocolate balls para sa mga colleagues niya. Yeah. Catch you later, man. Babush. Okay, yeah. Babush. Good luck, Dodong. Success, Papa! Welkom meneer de houthakker. Ayun o, mag-alas 8:30 na. Yung exam niya rin sa hapon pa naman, pero work siya ngayon ng ano, sa morning. Kan gebeuren, hè? Doei, Papa! Sama sukses, Papa! Sama sukses, Papa! Babush, Papa! Love you, Dodong. Buang, you kick the door first, Buang! You kick the door, like this ba? No, not this door, but when you enter the exam room, you have to kick the door. It's for good luck. You have to, it's for good luck lagi. Really. Yeah? You kick the door when you enter. Not really hard, but just... But I don't need luck. Gatay. Confident pa masyado eh. Guys, naka-pajama. Naka-robe pa ako, tapos si Ana naka-pajamas. Ayan, lollipop. Pero tapos na kumain yan. It's my lollipop. It's my lollipop. Good morning, guys! Good morning, guys. Char. Pasensya na po talaga at nag-vlog. Gusto ko lang talaga i-vlog si Ruth kasi nga natatawa ako sa kanya kasi maaga siyang umalis, pumunta doon sa bakery, hindi doon sa Yandokrot, yung palagi namin binibilhan ng chocolate balls or yung Bosco Bolon. Yung gustong-gusto ni Saki tsaka ni Love Me Vlog ba ni Dayan. So yun, may bakery din dito malapit sa amin na open sa Monday. Tapos, nagbebenta ng masarap yung chocolate balls din nila. So, si Ruth, gusto niyang mamigay ng kasi ganito dun sa kanya para pag ikaw nagpumasa ka sa exam or nag-graduate ka na or may magkakaanak ka na. Mga importanteng celebration, ganon. So, nadadala sila ng cake or kay Ruth, chocolate balls yung gusto niyang dalhin sa work. Pero, bumili na siya, tapos hindi pa siya mag-exam. So, diba, sabi ko sa kanya, kailangan mo talagang pumasa sa exam kasi may mga chocolate balls ka na. Sabi niya, oo nga, pag hindi ako nakapasa, ibibigay na lang daw namin sa mama at papa niya. Tapos, birthday no kaibigan ng mama niya, yung close din sa amin, sabi niya, parang ganun to, happy birthday, para daw sa kanila buing talaga to si Ruth. Pero naman, feeling ko papasa naman siya. Sana makapasa siya, guys. Feeling ko naman makakapasa siya. Ano po talaga, kailangan niyang pumasa dyan. Otherwise, he needs to retake the test. Silang lahat yata sa office kailangan mag-take ng exam na yan. I'm not sure if this is every year. I think not every year. Every 3 years yata. I'm not really sure exactly. Pero yun. Sana makapasa si Mr. Kasi, talaga siya, guys. Hindi naman every night, pero he's been really studying sa gabi. Nagre-review siya sa gabi. O, diba? Ako nagsastudy ng Dutch. Si Mr. nagsastudy din. May mga ganyang ganap din siya ba? Yeah, puta-puta ako, guys. Hindi po maganda yung weather. Plano ko sana, kahit may sakit kami, lumabas kami para maarawan naman kami. Makaano ng hangin. Kahapon lumabas kami, saglit lang. But, ngayon, lumabas? Kahapon nagtrabaho pala ako. Pero, gusto ko sana lumabas kami today. Mag-bike-bike kaming dalawa. Kasi nga, di ba yung backfits ko, na. Pero, ang sama ng weather, tapos masama din yung pakiramdam namin. Sabi ko, bahay na lang kami today.
Yan. Naka-room pa talaga ako, guys. Ana, what do you wanna do today? What do you wanna do today? Mag-painting na lang talaga. That's on the houthakker. Yes, that's okay. Ja. En nu met papa weg, maar nu meneer is een beetje boos. Meneer, de houthakker is een beetje boos. Waarom? Als ze goed is. Waarom? Hij is veel boos. Is ze echt boos? Ja. Oh, yay. She's just talking about her show, guys. Wala yan. Ano lang, gusto niya manood ng show, ng paborito niyang show, which we're going to watch on Sunday. My musical po yun. And Anna has been watching the musical on YouTube parang ilang months na. So Ruth bought tickets for the musical. So we're going there. Excited po kami for Anna. Of course, FTLing related na naman yan. So, excited kami sa reaction ni Anna. Iba-vlog ko din po yun. Pero, anyhow guys, i-update ko na lang po kayo later kasi ang sagwa, parang ang sagwa tingnan ng mukha ko. Ay, nako. I-update ko po kayo about sa exam ni Mr. And before that, ipakita ko yung chocolate balls na binili ni Ruth. Talagang, aray ko, 2 box yung binili niya. Yan, ito siya. 2 box talaga, guys. O, yan. O, diba? Ang dami niyan. Ito pa sa baba. Ayan. So, super dami. And sabi niya, marami tayong chocolate balls na kakainin pag hindi ako nakapasa. But yeah, I'll get back to you later. And update ko kayo kung anong nangyari sa exam ni Ruth. Kasi right after the test, malalaman naman kaagad kung nakapasa o hindi. Kain. Si mga unta. No. Okay. Makain na po siya ng lunch. May cucumber, itlog, tsaka rice. Yung sa akin naman, yung leftover ko na pork chop kahapon, 1/2 cup ng rice, and then pipino. Big? Is that big? I don't have... It's not big. Yeah, a bit. O sige na, later na pagkuan. You talk later when your mouth is not full anymore. Ah. Ayan. Nakaligo na po kami. Mukha na po kaming tao. Mama. Yes? Yes, love? Jouw reis is groot. Mijn rice is groot. Is niet groot, hè? Is klein. Malaki daw yung rice ko. Mama, hij is klein en groot. Okay. Bara. Uminit na po. So, ilalabas ko si Anna maya-maya. And may isa sa ulit na akong parcel sa DHL. Mga in-order ko sa Shein na hindi kasya sa akin ba? Yeah, waka mo na ito. Narhet? Centrum. Yeah. Ik ga... Alam niya na punta kami sa center. Hi, you wanna see yourself? Yeah. Just a little bit, okay? Wij gaan met de bakfiets. Mijn bakfiets. Mij is bakfiets en mama eigen fiets. Hij kan heel fietsen met zijn voet. Sabi niya, punta daw kami sa, gamitin daw namin yung backfits ko. Backfits daw niya, tapos backfits ko din. Yung bang ano, yung nakita ko dati yung BMW ko na yung makakaupo si Anna dun sa front. Ruth is about to take the test ngayon. Hindi pa siya nag-text. Baka ayaw ma-distract or kumakain siguro ng madalian. Kasi sa city po yung test niya. So, excited akong malaman kung ano lang nangyayari doon. Kung ano ang result ng exam niya. I think uuwi siya dito. So, baka hintayin namin siya. Tapos, kunin niya yung mga yung chocolate balls. Tapos, dalhin niya doon sa office. Balls. And baka sumama kami pa papunta doon. Pero mag-backfits lang kami. Kain tayo, guys. Nakain tayo. Nit alin kay ka, muto ka ita.
Nagyan ko siya ng iPad kasi gusto niyang doon kumain talaga sa sofa. Sabi ko, hindi pwede. Dalhin mo na lang yung iPad mo dito. Sarap nung, yung cucumber pa. Hindi ko na po nalagyan ng ng asin or what. Yung pipino. As is lang. Tapos, yung ko kasi pork chop, nilagyan ko ng konting toyo. So, yung toyo, pumupunta doon sa cucumber. So, yun lang. Tapusin muna namin po yung lunch. Tapos, lalabas na kami maya-maya. Mama, he's dusting. Okay. What's your name? Anna. How old are you? 4 jaar ko. Ha? Ik ben 4 jaar. Yeah, in Dutch naman, I'm almost 4. I almost 4. Magfo-4 na po si Anna in 2 months. Yun na guys, kain muna kami. Wacht, opa is calling. Hallo Jude, Hallo Peter, hoe is? alles goed? Ja, we zijn aan het eten. Anna, say hi to opa. Hi maar opa. Oh, dat is eten. Hallo. Opa, Hallo. we gaan naar buiten dadelijk. Ga je daar naar buiten? Ja, Ja. Oh. we gaan daar naar het centrum. Oh, moet ik even mama? Mag ik even mama hebben? Ja. Ja, en meisje, zie je straks nog, hè? Hm. Hey G, Hallo. hallo, ga je direct naar het centrum? Ja. Ik wil ze vast jouw bakfiets ophalen, maar er zit een slot op, denk ik, hè? Oh, you can also take it, Peter, it's okay. We will wait for you. Wat zeg je? Wat? We Ja, can, dan ben ik zo 2:15, 2:30 ben ik. Is dat goed? 2:15, ja, it's good. Is dat goed? Ja. Ja, kom eens gauw morgen. Is goed. Tot Tot straks. zo. Houdoe. Houdoe. Ayun guys, hindi na pala namin magagamit yung backfits namin kasi kukunin na ng papa ni Ruth, may buyer na. Kasi binilhan po nila ako ng bagong bike, so kukunin na lang yung backfits. So hindi ko na masasakay si Anna sa front. Ano ba yan? Labas pa rin kami pero gamitin ko yung stroller na lang ni Anna eh. Lang, we cannot go with the backfits anymore. Opa will get the backfits. We will just go with your stroller. Is that good? Oh, you want to go with your backfits? Yeah. Patay taan ni Ron. Patay guys, gusto niya mag-backfits. But how can we go with the backfits? Opa will get the backfits already. You just go with your bike? You want to go with the I can fits? Is that good? Ja. Ja, sige. Mama kan ook met de step als je wil. Wat zeg je? Ja, met de step. You want to go with the step? Ja. Are you sure? Als hij niet valt, kan ik jij een beetje vallen. Okay. Als Yeah, het but you have to be very careful, huh? Ja, jij kan me hier even helpen. Ja, daarom. Mama, kan je hier even helpen? Ja, natuurlijk, schatje. Kan je hier even helpen? Oh, sige met na, mijn sige step? na, sige na. Di na magsigig storya o tanaw ka. Unput. Oh. You eat your pipino. Eat your pipino, love. Nakaon ta. Taotje. You have to cut your nails. Di ay lang, oy. Let's cut your nails later, huh? Yeah? Sige, nakaon na. Ana. Just ate ah. Your pipino also, ha? You eat your pipino. Yan, pinipick up na yung BMW ko. Ana, sama doy-doy backfits. Doei, papi. Doy-doy. Hoho. Wat sama gefeliciteerd, papa. Ik zet uit. Dankjewel. Gefeliciteerd. Pumasa siya. Dankjewel. Grabe ba? Ik moest eens komen helpen dat het niet alleen lukte bij jou, Watje.
Alles goed in Papa, kijk wat ik heb gehad. Doei doei bakfiets, meisje. Doei doei bakfiets. Doei doei, bakfiets. Doei doei, bakfiets. Oh, ayan na. Kunin na yung BMW ni Mama. It's very dirty. We have to clean it. Papa, Papa gaat weg. mijn fiets is nat. Doei doei. Is hij nat? Wat ik wil doen. Ja, we doen even het werk. Ja, good luck. Maar papa, kusje? Dus papa's misschien... Mag ik kijken? No, good Ik wil luck. dingen. Papa zal straks iets lekker voor jou meenemen, ja? Mag ik een kusje? Ik wil deze. Ah, nou niet doen we daar Kusje, fout. kusje, kusje, papa. Kusje. Deze. Kusje. Kusje, papa. Ik vind die wel lekker. A few moments later. Yeah, it's okay. You don't need to stop. Sige na, go. Go, go, go. Yan, paalis na kami, guys. Puntahan namin yung papa niya. Waar gaan we? On the other side, on the other side. Sige na, go. Dali na. Ja? Oh. Watch where you're going. Watch where you're going. Stop, stop, stop. Sige, straight. You go straight, love. Ja? Go straight. Sige. Oh, gewoon stuur. Yeah, go. Mama, doe maar tijden. Jij moet toch 5 tijden. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Go! Weet je niet hoe dat moet? It's okay. Just take your time. Oh, stop now, stop. Good so. Dito na yung madam ko, guys, oh. Nasa sentrum na po kami. Yan, nakapark na yung ano niya. Yan, ito yung sentrum. Nasa ano kami ngayon? Nasa isang ice cream shop. Andito na din si Ruth, guys. Pinauwi na siya ng boss niya. Uwi na kami, guys. Tignan niyo yung bit-bit ko. Malapit na ng mga alas 5. One eternity later. Yan, nagre-race si Anna, guys. Tignan nyo yung kalat niya dyan, oh. My God. Goed zo, hè? Actually, guys, akala niya siya yung nagre-race. YouTube lang yan. Tapos ni Ruth yung ano niya. Yan, feeling niya siya ang nagre-race. Oh, Anna is gewonnen. Is gewonnen, bang? Or heeft? Heeft gewonnen. Ja, gewonnen! Niet gewonnen. Gewonnen.